Hadin bagat election jong jala kalapan benap kan sapenlong no yakini election MBC kata House Naman 1 na kibla rempang kajing pen kre jong keseng seng partai baper kalaya chakmat kawai ni kita kadai keseng knam kabala pen kre bahaya lede ban aireng hak election MBC hak bahak ini kesengi kabal dep kala dep pelaj ya katup banengkong jong ki kertong bat menta kanti kala sei ya usamla Erikton swear uban se aireng nanong tmai constituency ke knam Hakini gisngi kabal dep kalapan bena ya katuk banengkong bat mentah kala seida usamla Erikton swear ubadairu presiden jongkas kenam state youth wing ubani aireng nanong thamai constituency kandidat chpanguni usamla Erikton swear udai usamla ubaju Tremon Sengubha bat ubaju dan bentar okam imlang saalang nalor kam Tremon Sengubha ulas sedang don bentar okam Schnaflim bat agro ya film lengkot khasi bat kumcu ka music video kepala ai karteng bei jonga ka jingruai na ka film perkhat ka film ka bansapan mission ya kani ka music video bei jonga ulah thep ha ka channel Erikton swear bat hado menta ki pajpa ki pekerjaan ya kani ka music video ki dan hado sanlak tam ki bapai ya kani ka music video hagawai kaliang uba Thomas Pasa uba working president jong kaseng knam ulong baga gerteng jong usamla Erikton swear kadai ka additional list ban nakaling kaseng karang persyang ban pen mi pat sia katup ka baar hau ni ubnai no pra ulong babaro prangut ki kertong baldep ban pen mi katup ban nengkong kidehi kinong kitkam jong kaseng bat kidei ru ki bala bishar penia bharak khnam khang babaro kinyo ek jing job hakani election MDC Shaki District Council takapapan pawro ban nakaling kaseng kasai shwa ya ki kertong ki badai ru kinong kitkam jong kaseng na ba kidei ki balatip pas ngutho bah ya kinong rim trekam bat kinong rim jong ka party kumbalong hado menta ki party ki baladep an permana ya ki kertong na nong tmai constituency kidei na kaseng NPP Congress UDP bat kumjo ka Voice of the People Party alor ka kram ka balapan menara usamla Erikton swear